باش خودکارن هجا و چاوان باشن میبینه دم و خوش و باش جیان دکن. ایروانه اما لسر باشور کردستان هی. باشور کردستان دما خود دبند سلندریا کده بو پشتی شر جهانی یکم کجان دولت اف هرم خصبند سلندریا خوا آنگو بیشن دولت عراق جید بندسته داگر کرانده بو. نه باشور کردستان روش باشور کردستان دما دسلندریا انگلیزانده. پشتی پرچاکرنا کردستان لسر چهار دولت در دوره خواه باشور کردستان کد بن دست انگلیزانده. شخوا افجی اف روشهان به خواستکا کردان بو. صدام آوی چه بو؟ صدام در کج شر و آلوزی و پفچون و سلندان لپای هف هاتن مشاندن. حتی روزا میا ایروجی اف سرهندان و پفچونجی و کنکوجی دوام دکن. دبرده انگلیزان خاکا کود بن دستی وان دبو بن دستی دسلداریا انگلیزان دبو کردستان جی بن ناو دبو دگوت گوام دلوتک عربان آوا بکن. اف جی پفچون شر و پفچون گرتر کر و شر کنکوجی جی زیاده تر کر. رماریا کو انگلیس لسر کردان آن لسر کردان لسر ترکان لسر عراق دمشان همان رمیاری بو یعنی پارچه بکه و بریه بده. او رمیاری هان جبوکو هبونا خو بدومینه جبوکو هبونا خو بدومینه بری بازی کو سرهندان بن پیک بکن و دست سر بکن و همو برجودین خو بکار بینه. شخوا لکردستان جی سر عرض و بن عرض لکردستان جی خسن بن دستی خواه. نامورن تفگرا پدکه و بارزانی. تفگرا پدکه بارزانی. وگو تیزانین پدکه لی درکتنا پدکه 100 سالان 19 دیگه بارزانی وکی بارزانی بجهد بن وکی الشيخ النقشي درد كبن لددم كنده اف تفجر اف بارزانی دبن شيخ اف شيخي دبن ايل اف شيخي ماغوت دبن ايل وتكلي اخوه بزوترين للشيخ بايلن در دوري ره چه و پارچین ایلن پارچین کردستان جی تکلیه خور بواره چه دکه و ده همان دمیده چه تفکری که کردی گو در کتبا یا جی تکلیه خور بوان باید تفکری را دکر. پیش گو بارزانی ده خور ده تفکری کردی دگره نچار دبینن کو خب بسپره روجلات کردستانی. سال 1945 ده بوبو. دورد سال 1946 پشتی گو کمارا محباتی لسر دست قاضی محمد تیدا مزندن ملا مصطفى برزانی خو تفلیبون خو لسر کماری دکه او و پشمرگین خو. لید بیجی باوای کی چالاک پیشگیرتین ندایه کماری لی پشتی 11 ماهان اف کمارا محباتی تهل وشاندن لسر دست شاه ایرانی دوی دمیده ملا مصطفى برزانی لی یکتیا سوفیتی دبینه. نه امورن دامازادنا پدکه. ام پدکه بیجن کی آوا کریه؟ لسر دست کی آوا بوی کجان سالیات آوا کرن؟ یکو آوا کریه کی بو؟ دامازادنا پدکه شخوا راسی وان سالانتی شخوا لرسک گرینگ و ارینی دلیست پدکه لسر الجالی هن جوان کرد و هن افسرین کرد هاتنا آوا کرن و پیشنگتیا و ابراهیم احمده پیشنگتیا پدکه ابراهیم احمده یکو ابراهیم احمد ل سال 1914 ده لسلیمانی اجدایی بویه دزانگاه بغدای خوندیه پشتی و دبه اندام پدکه و ده همان ده سالی دجی دبه اندام یکتیا اجتماعی کردستان.
شخوا ابراهیم احمد همکارم ویجی سر زیده بکن زاوای مام جلال طالبانی جی و سالا 10,000 ده جیانا خو جدست ده. ما گوت یگو پارتیا پدک آوا کریه یگو پارتیا پدک آوا کریه کسی بناوی ابراهیم احمده. دورده عبدالکریم قاسم یگو سرک وزیر عراقی بو سرک وزیر پاراستنا عراقی بو دبیجه ایریشک دربه که لپرگالا یا ملکی یا هاشمیان ده پرگارک لشکریه لی ده دورده برزانی جه یکتیا سوفیتی بدگاره بدگاره و تبلی پارتیه دبه و پیشنگتیا پارتیا پدکه داتینه سرملی خواه ایده او پارتیا پدکه و بده مشاندن ام کارم بیجن بوی هوایی پدکه و بارزانی دبن همواته یک پیش گو بارزانی تبلی پارتیا پدکه دبه هفکاری وین هبون دبیجه هفکاری خواه جهوله را دکن بوی هوایی خواستن کو دستلاداری خواه قایم بکن و بپارزن تفکر پدک پشتی گو کد بندست بارزانی ده خواسپارت دولتا ایرانی شحمو آلیان ویش آلی مادی ویش آلی جبرخانه ویش آلی چکان و خواسپارت دولتا ایرانی و سال 1907 ده پدک امکار بجو که پارتی پر بهزد به جبو کو دوی دمه ده ایرانی آلیکاریا وی دکر لی پشتی سال 1907 پنجاده به پیمانا جزایر ایرانی آلیکاریا خواه جوان بدکشینه. جبر کو تنبرا ایران و عراق ده پزگریکک لکنداوا بصرای هبو دما پیمانا جزایر چه دبه دولت ایرانی آلیکاریه جوان بدکشینه. دبیجه افش خواه دیروکا کرد و پدکه ده دبه تکچونه که مزن. برزان دبه پیواجه ده ایرانی ده قومه یعنی هبونا خواه ده دومینه لسر ایدی ایرانی لسر گند و باجاران جی زور و زورداریان دمشینه لی بارزان جبو جهبونا فرمانا شاه ایرانی یه بناوی محمد رضا بهلوی هن جی خبات خود دومینه پشتی سال 1907 نهاده شاه ایرانی جی تخته تخستن و جاری بارزانی خواسپارت دولت اسلامی یا ایرانی مگوت بارزانی پشتی گو شاه ایرانی یه بناوی محمد رضا بهلوی سر تخطیت که بارزانی خود سپیره یعنی دیچه جم ارتش اسلامی یا ایرانی یه گو ارتش اسلامی یا ایرانی ده بره و دبر ناوی علی خامنه‌ای بو لی یه گو گشتی به دمشاند به ناوی خمینی بو دناوا پدکی ده برخوادانه که پرمازن پیک هاته بو گلک فداکاری هاتمون چکرن گلک جاران در فتن شورش پیکانین جوان جی چبونه لیجبر کو بره برنی و فدا بون نه یک دست بون بون آلیگرین هزین درویی لما امکارن اف نرخین راستی زیان مزن هاتن چکرن پیمان جزایری سال 1975 ده هاتی درخستن آب پیمان پزگیره که کنداوا بصرای بو دنبرا ایرانی ورقه تی چکرن دورده دولت ایرانی آلیکاریا کردین باشور دکر و دولت عراقی جی آلیکاریا کردین روجلات دکر شبوکو اف آلیکاریه براوسینن پیمانک تی چکرن جرد بجه پیمانا جزایری پیمانا جزایری سال 1975 ده بنا بینکرنا یعنی بواسطه دولتین ها پیمان لی پایتختا ایرلندا هات شکرن شخوا پیمان دنابرا مگود دنابرا عراقی و ایرانی دیگه دجوینه ده شاه ایرانی محمد رضا بهلوی حاضر دبه و صدام سروکی عراقی جی صدام حسین دجوینه ده دکره دشش آدار سال 1975 ده اف پیمان ده محکرن و ایدهین خالین دیار هاتنه
nişan kirin. Em karin va xalên gohatine diyar kirin, em wan ji we re rêz bikin. Me got Îranê alîkariya Kurdê başûr dike, ji piştî peymanê pê de Îran nema alîkariya Kurdên başûr dike, di heman demê de dewleta Iraqê jî nema kare alîkariya Kurdên Rojhilat bike. Wê dewleta Iraqê hin erdên ku li ser erdê ku xwestibûn destê xwe de bidin Îraniyan, bide dewleta Îranê. Di vir de dewleta Îranê jî xweseriya ku dabûn Kurdan jî ji dest wan derdixîne. Na di vir de derza me ya ku li ser başûrê Kurdistanê dawî dibe, ez dikarim lê vegerek Kurd ji we re vegerînim. Me got başûrê Kurdistanê rewşeke piştî şerê cîhanê yekem qewimî, başûrê Kurdistan bi tevahî bû çaperçe di navbera çar dewletên cîranê me de. Di başûrê Kurdistanê kir bi destên Îngilîzan de, ev jê bê xwesteka Kurda bû. Xaka ku bin destê deserdariya Îngilîzan de bû, dixwest ku dewletek Ereba bê avakirin, lê Kurd jî nepejirand, dewleta Ereban di nava xwe de yanî bibin deserdarê Ereban, yan jî bibin têkin bin destê dewleta Ereban nehat pejirandin. Li vir de şer û pevçûn zêdetir dibe. Me got tevgera Pedeka Barzanî, me got derketina Barzaniyan di salan nihan de li herêma Barzanî derdikevin, piştî demekê dibin êl, piştî xwebcih dikin, ji xwe me got êla wan ji çar konfederasyonê êlan pêk tê. Di demek kin de têkiliyên xwe bi êlên derdorê çê dike, bi êlên ku êlên parçeyê din jî çê dike û çi tevgerek Kurdî ku derkeve jî têkiliyên xwe çê dike. Neçar dibîne Barzanî sala 1945 tevlî Rojhilatê Kurdistanê dibe, lê piştî damezrandina Komara Mahbadê dibêje bi awayekî çalak piştgirtî nedaye vê komarê piştî hilweşînê Barzanî di çêkirtiya Sovyetê. Damezrandina Pedekê me got Pedeke li ser destê İbrahîm Ehmed tê damezrandin, hin ciwanin û efserên Kurd tê damezrandin. Divê dikê Ebdulkerîm Qasim derbeyekê me got li Haşimiyan dide, derbeyekê li Haşimiyan dide. Wê demê de Barzanî vedigere başûrê Kurdistanê û partiya Pedekê datîne ser milê xwe. Me got peymana Cezayirê sala 1975 de çêbûyî. Ev peyman di navbera Îran û Iraqê de bi navbeynkirînekî ji bo ku pizgirêkî ku jiyan dikirin li ser kendava Besrayê, ev pizgirêkan çareser bikin, ev peyman hat derxistin. Lê ji bo Kurdan ev peyman hat çêbûn, êdî piştgirtî nema didin Kurdan û xweseriya Kurdan ji dest wan hat derxistin. Pirsên na me got derza me vê awayî dawî dibe, em ê niha werin pirsê nirxandinê. Pirsên nirxandinê. Pirsa yekê dibêje dewleta İngilîz ji bo ku berjewendiyê xwe biparêze li başûrê Kurdistanê çi polîketa de meşandin. Ji bo ku İngilîz hebûna xwe bidomîne li başûrê Kurdistanê polîketaya nijadperestî û odperestî de meşandin. Yani unsuriyet û taasub dînî. Yani çawa bikin mesela gelê Şîa li ser gelê Sunna sor bike, gelê Kurd li ser gelê Ereban hevdû bide sor kirin. Ev pirsayekê ev e. Barzanî kîne û kengî derdikeve. Me got Barzanî ji Şêxê Nexşîne û sed sala 19 de derketine. Îran di dema şah de PDK ya Iraqê çawa bikaranî. Di dema wê de li hemberî dewleta Iraqê dihat bikaranî. Pirsa çaran Şahê Îranê û rejima Iraqê di peymana Cezayirê de li ser çi li hev dikin? Ji xwe ev pirs diyar e me ji wir dubare jî bikin. Li ser ku êdî piştgirtî nema bidin Kurdan, hinek erdên ku dibin destê Iraqê de bûn wê vegere ji Îranê re û xweseriya Kurdan ji dest wan bên derxistin. Em vê awayî em gihaştin derza xwe bibînin di xêr û xweşiyê de.